Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere. Loni iravuga ko ingabo zayo zishinzwe kubungabunga amahoro zaraye zivumbuye imirambo igera kuri 50 mu byobo rusange bibiri mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Bufaransa, amasendika y'abakozi yakoze imyigaragambyo ikaze yamagana gahunda ya Perezida Emmanuel Macron yo kuvugurura urwego rw'izabukuru. Ni imyigaragambyo ikomeye yaburijemo ibikorwa byinshi by'igihugu by'ubuzima bwa buri munsi. Amatran n'amametro ibi bita magari ya moshi mu iwacu bisa n'ivyahagaze, hariho hamwe mbere zitagenda, ahandi naho zigenda nk'imwe kuri zitatu kuri zingahe, ugasanga umuntu ntaja ku kazi neza. Hakaca haba rero nuko amashure nayo yugaye. Jacinda Ardern yatangaje icyemezo cyatunguranye bikomeye cyo kwegura ku mwanya wa minisitiri w'intebe wa New Zealand. Anahamagaza amatora mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Ni kuwa kane, bivuze ko tubafitiye n'ikinamico urunana bibiganiriwe na Florentine Kwizera. Ikaze ku makuru arambuye, duhera ku makuru arebana na Ukraine, aho ibindi bihugu byasezeranyije koherereza Ukraine intwaro zikaze umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Zelensky avugiye ko inkunga ya gisirikare igomba kwihutishwa. Swede izaha Kyiv ibifaru biremereye byo ku rwego rwo hejuru Ukraine imaze igihe isaba, ndetse n'imodoka zikoreshwa ku rugamba. Izayiha kandi ibisasu bya misile bituritse ibifaru. Denmark izatanga inkunga y'ibifaru byayo byose byo mu bwoko bwa Kaiser byakozwe n'Ubufaransa. Ubwongereza buzatanga izindi misile 600 zo ku rwego rwo hejuru. Estonia iri kongera inkunga ya gisirikare ikajya kuri 1% by'umusaruro mbumbe wayo GDP. Imfashanyo yayo nshya izaba irimo uburyo bukoreshwa mu kurwanira ku butaka ndetse n'ibimashini birasa amagrenade. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage byombi biri ku gitutu cyo gutanga ibifaru by'urugamba, biri mu biganiro imbere y'inama ikomeye yo kwiga uburyo bundi bw'inkunga ya gisirikare. Moscow yongeye rero gutanga impuruza ku Burayi ibuza guha Ukraine intwaro zishobora gukoreshwa mu kurasa ku Burusiya ubwabwo. Umuvugizi wa Kremlin, ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya, Dmitry Peskov, yavuze ko ibi bizashyira intambara ku rundi rwego rushya. Amagambo ye akurikiye amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izatanga indi nkunga ya gisirikare kuwa gatanu mu nama izabera mu Budage. Inkoramutima ya Perezida Putin, Dmitry Medvedev, yongeye kuvuga ko Uburusiya niburamuka butsinzwe hari inkeke ko hazaba intambara y'ibisasu kirimbuzi bya nucleaire. Umukuru w'idini ry'Abaorthodox ishami ry'Uburusiya, Patriarch Kirill, yavuze ko igerageza ryo gusenya Uburusiya ngo risobanuye impera y'isi. Tujye ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Loni iravuga ko yongeye ibihe by'amarondo mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwiyongera k'ubwicanyi muri ako karere. Ejo hashize kuwa gatatu, ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro zavumbuye imirambo y'abantu igera kuri 50 mu byobo rusange bibiri mu mirenge ya Nyamamba na Mbogi. Abasivile bakaba 200 biciwe mu mirwano y'ibyumweru 6 hagati y'imitwe y'inyeshyamba ihanganye ishamikiye ku miryango yabo mu bwoko bw'Abalendu n'Abahema. Ubu bwicanyi kandi bwanatesheje ibihumbi by'abantu guta ingo zabo. Umuvugizi wa Loni, Farhan Haq, yabwiye BBC ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo gutanga ubutabazi. Imva rusange zirimwe ibiziga by'abantu 42 barimwe abagore 12 n'abana 6 zatowe mu kigwati ca Nyamamba. Iyindi mva irimwe ibiziga by'abagabo 7 itorwa mu kigwati ca Mbogi. Abajejwe kubahiriza amahoro batambiye gukizura aho hantu buno nyene bakironka amakuru yuko ari abanyagihugu basanzwe batewe n'abagwanyi ba Kodeko mu mpera z'indwi heze. Aho niho bahomoka kuri izo mva. MONUSCO iriko irafasha ubucamanza bwa Kongo kugira ngo bukore amatohoza kuri ivyo bitero, kandi isaba ko ababikoze bashirwa imbere y'ubucamanza.
iyi ni BBC gahuza imiryango yumva no kuri Kisura FM muri Uganda ndetse ni Bukavu cyangwa Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo saa 12:26 mu Rwanda no mu Burundi, hani London ni saa 10:34 ndi Prudence Njumva. BBC gahuza imiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mu Bufaransa amasendika y'abakozi yakoze imyigaragambyo yamagana gahunda ya Perezida Emmanuel Macron yo kuvugurura urwego rw'izabukuru. Imyigaragambyo ikomeye yaburijemo ibikorwa byinshi mu gihugu. Ibihumbi by'abantu benshi bari kugenda mu mihanda ya Paris n'indi mijyi irenga 200 mu Bufaransa. Imyigaragambyo yakomye mu nkokora ingendo za gari ya moshi ndetse na zimwe mu ngendo z'indege zasubitswe. Amashuri nayo yagizweho ingaruka ndetse n'inganda zitunganyirizwamo ibiva kuri peteroli bituma ndetse n'amashanyarazi agabanuka. 2/3 by'abafaransa bamagana imigambi yo kongera imyaka yo kujya mu zabukuru ikava kuri 62 ikajya kuri 64. Perezida Macron yasabye abaturage gukora imyigaragambyo mu mahoro kandi yahagaze ku mpinduka ze avuga ko ngo zinyuze mu kuri kandi ziboneye. Guverinoma ye ivuga ko urwego rw'izabukuru ruri mu byago byo kugwa mu manga y'imyenda. Mu gushaka kumenya rero uko imyigaragambyo yagenze n'ingaruka yagize ku buzima bwa buri munsi ku Bafaransa ndetse n'ababutuye, navuganye na Gracien Rukindikiza akaba ari umurundi ukorera i Paris. Ubwa mbere imyigaragambyo ibera mu mabarabara nk'aya masaha nihongira iriko iratangura ahantu bita Republique. Mugabo mu buzima busanzwe ingene no bivuga nuko amatrain n'amametro ibi bita amagari ya moshi mu iwacu bisa n'ivyahagaze. Hariho hamwe mbere zitagenda, ahandi naho zigenda nk'imwe kuri zitatu kuri zingahe, ugasanga umuntu ntaja ku kazi neza. Abakozi nabo baca basiba rero kuja ku kazi, rumwe agakorera imuhira, bica bituma n'ubuzi buhagarara bitavuye kubera abantu bagize yegere amagreve, mugabo kubera bataburyo bwo kugenda ku kazi buhari. Hakaca haba rero nuko amashure nayo yugaye, abana bagaca baguma imuhira, ugasanga henshi bakora akazi ari bake kuko bica biva kuri abumvirije sendika zahamagaye. Hari abari mu masendika, hari n'abandi bitaba amasendika naho bataba bari muri ayo masendika. We ku giti cyawe wabonye uko ugera ku kazi byakugizeho ngaruka ki? Mu giti canje nuko sanzwe abantu tubona tuva muri iriya mitumba, nuko jewe nkorera ku birometero 10 byo ku kazi. Hanyuma iyo habuze bigenda jenja ndatambuka n'amaguru mu amasaha 2 ntashika nasitse ku kazi. Warabimenyereye mu Burundi niko wabigenzaga kugenda n'amaguru? Yego umuntu aba yarabimenyereye. Yego. None nk'abana bawe niba bafite bashoboye kujya ku ishuri cyangwa bari mu rugo? Oya, abana bari mu rugo, nta shuri ryahabaye no munsi, ibyo twari tubizi, baca baguma mu rugo. Abafaransa baravuga ko bari kwamagana politike ya Perezida Emmanuel Macron yo kongera imyaka yo kujya mu zabukuru ikava kuri 62 ikajya kuri 64. Kubera iki Abafaransa barimo kubyamagana? Baravuga ko bishobora kubatera izihe ngaruka baramutse bayongera iyo myaka? Hari ibyo bita ngo madroit, ibintu baronse uburenganzira basanzwe bafite, uburenganzira bwabo mu by'imibereho badakeneye ko basubirirako. Bakavuga bati twahora tuja mu zabukuru mu myaka 62, banyungeye ko imyaka 2 mbamaze gusaza gose sinkeneye gusubira kuyikora, nkeneye ko mpagarikira ku imyaka 62 ndonke ivyo nabandi b'imbere baronse mbananye ndabironka. Bakavuga bati hako bongereza iyo myaka nibarondera handi bakura amahera muri leta azoza rongereza kugira ngo ntihabe twebwe tubikora. Nta kintu abategetsi bari babwira abo bakora imyigaragambyo kugeza muri aya masaha bimeze gute? Oya muri ibi ingene biba bya politike byo mu Bufaransa, abategetsi basa n'abagira gupinganwa n'abo b'amasendika. Bararaba amasendika baratuma ko abantu, hanyuma hakaza n'abapolisi n'abantu baharura abantu bariko baragira imyigaragambyo. Nabo bagira imyigaragambyo amasendika araharura abantu baje. Mu gihe bavuze bati twakwije mu gihugu cyose 1 miliyoni w'Abafaransa wagiye mu ibarabara, leta ica yumva ko byakomeye kuko uwo miliyoni wagiye mu ibarabara baca biyumvira yuko harimo nka miliyoni nka 20-30 zishavuye. Leta rero isubiramwo kuraba yuko amategeko yabo ingene yogirwa kugira ngo yubahwe ashobore kwemegwa n'abandi, bagasubira bakagabanura nk'imyaka bakaja nko 63 cyangwa bavuga ati tuzoyihera mu ryari. No kuvuga umutekano wakajijwe aho ngaho?
ego cyane cyane bigeze guheza izo manifestation izo myigaragambyo niho wacatangura akavurugayi ibintu nk'abantu nk'ubu ku mabarabara wegereje ahantu baca hagufi no hirya nta modoka ushobora gusiga hagufi wijana kure. Gatien Rukindikiza. Tujye ku mugabane wa Aziya. Jacinda Ardern yatangaje icyemezo gitunguranye cyane bikomeye cyo kwegura ku mwanya we minisitiri w'intebe wa New Zealand cyangwa Nouvelle Zealand, anahamagaza amatora ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Madamu Jacinda Ardern yavuze ko azasezera kuri politike mu gihe cy'ukwezi kuri imbere. Inkuru ya Shamima Hariri uri Sydney, murizweho na Florentine Kwizera. Imihoho y'umushikiranganje wa mbere Jacinda Ardern ryatumye Nouvelle Zelande yose igwa mu gahundwe, aho yavuze mu buryo bwiwe bwihariye bushika abantu ku mutima. Umushikiranganje wa mbere yasa n'uwafatiye amosozi mu nzira igihe yatangaza ko agiye gutanga imihoho, aho yavuze yuko yumva atagifise inguvu zo gukomeza kuyobora igihugu. Ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'ibibazo byagiye bikurikirana. Yayoboye igihugu mu bihe by'ikiza ca COVID-19 n'igihe cakurikiye ubwicanyi bwabaye ku misigiti ibiri ya Christchurch bwahitanye abantu 51. Ico gihe Jacinda Ardern yagandaranye n'imiryango yabuze, ingingo yafashe n'umutima wiwe wo kubabara abandi bikaba byahuje abantu mu gihugu muri ivyo bihe vyari bigoye. Yahavuye aba nk'icitegererezo muri politike yemera amahinduka. Uburyo yaboneka nk'indongozi y'imboneza mu bwitonzi no kubabara abandi vyatumye akundwa cyane hirya no hino ku isi. Yarakunzwe cyane muri Nouvelle Zelande, gusabira guhinduka abanyagihugu batanguye gutakaza icizere mu nzego za leta biturutse ku butunzi bwari ko buragabanuka, ndetse n'urugero rw'ubugizi bwa nabi rwakomeza kwiyongera. Mu gihe ibiharuro vy'igendereza biha amahirwe make cyane umugambwe wiwe mu buryo butari bwaboneke, abenshi baribaza nimba nakunze ko atsinda amatora yimirije mu kwezi kw'icumi. Umugambwe wiwe uzotora umurongozi ndetse n'umushikiranganje wa mbere ku munsi w'Imana. Umunsi wa nyuma wa Jacinda Ardern mu mabanga yiwe ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2. Tugaruke hano ku mugabane w'Uburayi. Urukiko muri Suwede rwakatiye umuyobozi wahoze mu rwego rw'ubutasi rwa Suwede n'umuvandimwe we gufungwa nyuma yo kubahamya icyaha cyo kunekera igisirikare cy'Uburusiya mu myaka igera ku 10. Peyman Kia yahamijwe kuba yarakusanyije amadosiye y'ibanga 90. Urukiko rwavuze ko yarimo amakuru y'agaciro gakomeye cyane. Murumuna we Peyman yahaye intasi z'Uburusiya menshi muri aya madosiye. Peyman Kia urukiko rwavuze ko yakoze icyaha gikomeye cyo kurengera icyizere yari yaragiriwe, yakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Mukuru we yakatiwe gufungwa hafi imyaka 10. Bombi batawe muri yombi mu mwaka wa 2021. Mu gace k'ihembe rya Afurika ku mugabane wa Afurika, itangazamakuru rya leta muri Ethiopia riri gutanga impuruza ko abantu 8,000,000 bugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi mu bice by'amajyaruguru uburengerazuba bw'akarere ka Amhara. Ni akarere kazahajwe n'intambara yo mu gace bituranye ka Tigray. Abategetsi bo muri ako gace baravuga ko amasoko y'amazi agera ku 15,000 yasenywe mu gihe cy'intambara hagati y'ingabo za guverinoma ya Ethiopia n'inyeshyamba za Tigray zishaka kwitandukanya na Ethiopia. Imirwano yarangiye mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, ariko haracyari icyuho kigaragara cyane cy'ibura ry'ibiryo, amazi n'imiti muri utwo turere twombi twa Tigray na Amhara. BBC irashakisha abanyamakuru b'indashyikirwa bakorera muri Afurika. Igihembo cya BBC cyitiriwe Comrade Dumo ni icy'itangazamakuru ry'intangarugero. Abamenyesha makuru b'abanyafrika bakwiye guhiganirwa ako gashimwe kubera akabyo keza ko gutera intambwe imbere ubwawe nk'umumenyesha makuru no mu mwuga wawe. Utsindiye ako gashimwe aronka akaryo ko kuza i Londres akahamara amezi 3 akorana na bamwe mu bamenyesha makuru babunyoye. Iyi ikaba ariyo ntambwe ishobora kubaduza mu mwuga wabo. Ushaka kumenya byinshi ndetse nuko wajya muri iryo rushanwa, jya kuri bbc.com umurongo Comrade Dumo. Amahirwe kuri wowe ushaka gupima amahirwe yawe rero n'umwanya w'ikinamico urunana.
nyirabazungu arashyize amenya ko Norine atwite arabyakira ate? Hagati aho Budensi yana ntiyaraye iwe, byamugendekeye bite? N'urunana Kante niko Kante karame papa Ganza ewe yena guhamagara koko wari uri he nta soni ufite uyu nawe Ganza nta soni ufite mushiki wawe azajya arira nawe utangira urire ndabitabye papa Ganza yewe n'ukuri ndebera Brian ubusibi nibiki yawe uyu mwana w'umwaka n'amezi angahe urakinyarira kandi ukinera umwana nibikira erega nuko mutabimenye ariko rwose ubusanzwe Brian najya yiyenduza nyine buri afite ukuntu abitumenyesha tukahita tumuhapo beka ibibazo ubisi Budensi yanabiva amate koko niko Ganza ceceka ngaho bakararizwa n'ikira ubwo se urumva mbere gutega ceceka koko reka Ganza shuri wanjye yo ninde wakuvuze mama ni papa yo ngececekere mama wino ngi ko kwihera igidore rwose nayahishije erega koko aracecetse ubundi saho kurira iyo uvuga uko ushaka amagi sinari kuyaguha ariko ntukomeze gusakuza aho ngaho umva Kante karame mukarabye intoki umutonorera iryo gi usijya rya utegura ibyo njyana kwa muganga urumva yego Brian wanjye ngaho tuza mukarabye dore wiyanduje mukarabye rwose ariko se ko kubundi mama Ganza arwaye iki cyatumye bamushyira mu bitaro ariko se Kante urabimbaza se ngende muganga none se ntabwo bakubwiye icyo arwaye genda nyine ugire vuba ibyo wakoraga uzane ngemuriye nta kindi umbaza ahubwo se ubundi ajyana abana mu gikoni papa Ganza rwose kubona mbagusigira gato bakarira rimwe bose biragenda bite basigaye aho ngaho ugendeye ukora ibyo wakoraga vuba hano ugendere nyamara rero nubwo wanze kumbwira icyo mama waba arwaye rwose numvishije bavuga nyine ngo ko ashobora kuba yararozwe ngo iki ariko abantu b'inyarurembo mukagira amagambo we ibyo se wabivanye he muko narabyumvise rero pe ngo nyine kwa muganga babuze indwara baravuga ngo ni amarozi cyangwa se ngo ni abazimu nyine wo muryango bamuteye urumva atari ukurengera cyangwa kwivanga Kante ubwo se urumva ngomba kuganira nawe ibyo bintu koko ibyo uvuze ni biki Patrick ko numva nabyumva neza umuhungu wanjye ngo iki umuhungu wawe nyine yaranyambuye ibyo nibyo bitumye unegera mu muhanda muri iki gitondo koko none se umbikubwe ntababaye Rureme Petero namuhaye amafaranga yanjye ku neza ayakeneye afite ikibazo none yanze kuyanyishyura ayakuguza se yakubwiye ko ari njye Ruremesha wayamutumye oya none urashaka iki bisa nigereye nifite imirimo byinshi ngomba gukora nta soni ariko abana bo bumusigaye mushira isoni uratinya gukandegera mu nzira nk'umuntu w'umugabo umbwira amateshwa none se ko ari umuhungu wawe wangujije amafaranga ambwira ko afite ikibazo gikomeye ko ngo Mutesi yarabuze imyenda kandi afite ikibazo cya fitiri urumva koko ibyo yakubibwira Petero na Mutesi ntabwo bindeba ngewe Petero yambwiye ko nta mafaranga afite niyo mpamvu nari nkumenyesha ikibazo cye nka se w'umukire ngo mwishyure nk'umwana wawe yashyire nk'umwana wawe none se ko se umuhungu wanyu nagujije amafaranga mwamwishyurira ariko umva reka mubwire Petero afite indangamuntu ye Patrick ubakoze icyaha yahanwa ku giti cye uranyumva neza ariko se ko mutabuze amafaranga mwakwishyura umuhungu wanyu ko ajya kukuguza nta namangije Patrick bivuze ko yarazi neza hazakura azakwishyura okay nuko rero nanjye ndahamana ibikoresho agombaga kujyana kwiga kugeza igihe azanyishyura amafaranga yanjye niko bimeze da narabifatiriye azabisubizwa nyishyuye cyangwa se umugombore ariko urabona ngo urandeshye igihe cyanjye kuko umbwira amateka wa muhungu ariko byibura umenye ko umuhungu wawe mfitiye ideni wamwishyuriye se reka kumbwira ubusa aho mwahuriye mugurizanya sinarimba ari rwose mwembi muri bakuru muzajya muri ibibazo mufitanye mutashyizemo nanjye ntabwo nzabimo hatampaye amafaranga yanjye wowe wimukangura sori narengeze ngo muje kumuvura abakoze turu mu bitaro mu gitondo ntibamugezeho se bahageze rwose muga bongeye banamufatira umuriro nuko nyine umutima utera ngo basanga nta kibazo ibipimo bafashe ndabibonye bimeze neza ariko ngo umutwe ukomeje kumurya kandi afite n'isereri nyinshi niko bimeze rwose kuko na mbere yuko asinzira yambwiraga ngo arumva igitanda kiri kuzunguruka ngo arumva umutima we udatuje ngo umutwe uramurya cyane rwose ubu byanyobeye pe humura araza kumererwa neza
ko ntangiye nanjye gutekereza ko ari abagome b'inyarurembo bafitiye muri umuntu wanjye ishyari devo ni ukuri ntibyumvikana none si ibizami byose mwafashe ko ntacyo byagaragaje kandi akaba akomeje kumererwa nabi urumva atari amarozi devo ntawamuroze sori nyamara abantu mu bandi mwe ntimubazi mbere y'uko budensi yanarwara twaraganiriye ahubwo sinzi niba wowe ntacyo mwaganiriye njyewe rero maze iminsi muri rwinshi sinaherukaga kugera iwe waba wagenzuye imyitwarire yagize Philippe ageze hano ahubwo se ko yahageze akamwuhura nk'utamushaka nukora nkurikije ibyo naganiriye nawe mbere yo kurwara ngo arembe ibyo twaganiriye ejo mumuzanye ni uko kudashaka ko umugabo wamugera iruhande budesiyana nta yindi ndwara arwaye n'ibibazo afitanye na Philippe naramwinginze ngo mushakire umuganga ushinzwe iby'imitekerereze baganira arabyanga ambwira ko atabishaka ariko nta kindi kibazo afite pe none se tubigenze dute devo natwemerera kumuhuza n'umugabo we tukaganira ku bibazo bafite ashobora gukira mu by'ukuri ibibazo bafite yigeze kubimbwira ariko sinumva ko aribyo byatuma umuntu aremba kuriya devo umutima udatuje urumva umubiri wamererwa neza sore ku buryo umuntu arwara akaremba akagira umuriro agatengurwa nk'urwaye malariya koko cyane rwose devo karame urashaka kunyemeza ko ubwo ari ibyo bibazo muri umuntu wanjye atarozwe koko ntegereje kuri mutipe wogosha agenda mwana ubu noneho dushaka kugaruka ku kibazo cyacu Patiri nta kintu nshaka n'amafaranga yanjye ubundi nkaguha ibyawe ukagenda Pete Patiri wambariye ko umaze gukererwaho kujya ku ishuri iminsi ibiri yose koko Pete naguhaye amafaranga njya ku neza ntegeze ko uzanyishyura ndaheba ntiwigeze unaza ngo umbwire ikibazo wagize wategereje ko nkoresha ingufu none se Patiri kubizi neza nawe nta kazi mfite uragira ngo nyavaneyo koko nta n'ikintu na kimwe rwose ngitunze ubu nsigaye ndisamabwo wigende ubu se kuko uragira ngo nkwishyure gute ibyo rero kubibwira umuntu nkanjye wabonye amafaranga nayavunikiye nkayabika ngo nzakoreshe umushinga wo kunteza imbere ntacyo bivuze Pete Patrick wambabariye ko ndi kwiga utamenya aho tuzahurira mu minsi iri imbere nararangije koko wintega iminsi kuko niwe wampemukiye Pete rwose nakugurije uvuga ko uzanyishyura vuba simfashanye wansabye rero mbabarire mbese muri make ninayabona ntunsubiza ibyanjye cyetse wasimbuka kuri icyo nari nateganyije kuyakoresha gute se nyine reba umurima w'iwacu munini uri ku muhanda ahagana kwa Mugisha urawubona uriya mwaye mutagihinga ndashaka guhingamo imyumbati nicyo nari nawe urarije ntumbwiye ko ariko ushaka ari njye uhinga Patiri hari ahantu byabarira abo byataje urabona ko ni ku muhanda munini ugana mu isantere sha mwana wawe ndaburije no hafi y'amasangano y'inzira ahubwo ariko niho narabikiye amafaranga yanjye icyo cyatumye mara imyaka 2 ntacyo mahinga ni ukugira ngo ubutaka bwisubire mahinga imyumbati oya sha mwana Patiri ubwo ni ubugome ni ukuri tekereza umusore wiga muri kaminuza ariko kumbona nguhingira ibyo se ngewe birandeba nakugurije amafaranga yanjye ukimuza ikibazo cyawe ugomba kunyishyura rero uburyo wabikoramo byose cyangwa no kunyishyura urumva Patiri ni ukuri uri Babiloni mwana nshaka mbege henumi cyangwa no kunyishyura Pete ese ugira ngo ndacyumva Nosiya inganze nkwegere da niko ye karama amatwi ntacyumva wambwiraga ngo iki nakubazaga nti waba uzi aho umukazana wawe yagiye reka da yewe niwe nashakaga ariko nizere ko umuba hafi muba hafi nte umuba hafi nk'umuntu mukuru ukamwibutsa kwiyitaho nk'umugore utwite ngo umugore utwite cyangwa numvise nabi uravuze ngo kumuba hafi nk'umugore utwite yego nyine uwo mugore uvuga ninde Nosiya Honorine Honorine aratwite Nosiya aratwite umukazana wawe aratwite nyirabazu ariko se ko wagira ngo ntiwari ubizi oya ubunyambuye da ni wowe ubimbwiye umukazana wawe aratwite nyirabazu rero ugomba kumuba hafi ukamugira inama kugira ngo ubuzima bwe n'ubw'umwuzukuru watwite bumererwe neza dore muraturanye nyabuna ujye umukebura hari ubwo abato birara ni ukuri ndatunguwe pe ni ukuri icyangombwa ni uko ubimenya aho ubimenyeye rero umube hafi nk'umuntu mukuru uzi ko umugore utwite akenera kuruhuka bihagije agakora imirimo itamuvuna nyirabazu akagira isuku
akita ku mirire ye arya indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo kugira ngo umwana uri mu nda abashe gukura neza mu bwenge no mu gihagararo. ariko se wakwita ku muntu utabonye nosiye nk'ubu se ntusanze yatimbiye namenya yagiye he koko? Ntacyo ndamugutumaho umwumvire ko naje kumwibutsa gahunda yo kujya ku gipimo nkamubura. ahubwo we n'umugabo we barambona nosiye. Karemera arambwira impamvu yampishe ko umugore watwite. Aho ntimunyumvira nyirabazungu, ubwo rero ugiye gutera amahane. Wowe uri nkanjye urumva wabiceceka nosiye? Kumenyera ku bandi ko umukazana wanjye atwite duturanye koko? Ibyo si byo nyirabazungu, wabona bari batarabona umwanya wo kuza kubikubwira. Ariko oya nosiya, oya nta mwanya babuze, nta munsi bwira tutavuganye na Karemera. Arambwira niba ururimi rumbwira ko umugore watwite rwaragobwe. Yego. Murebwayi ariko ubwo igenda bahamagare nimunyumva koko Murebwayi. Ego mana ubaye iki kuvuga nabi Rureme? Doko gakanuye amaso nk'ifi yafatiwe mu rushundura. Ariko mana ubwo nasoni Pete nta soni ese noneho kandi nakoze iki? Kubona ntambuka bakantangira kubera kugenda usaba imyenda ahantu hose wa Pete. Jewe wowe nyine kutigeze uburara se ukaba ntacyo watuburanye ugenda uguza amafaranga kubera iki koko Pete? Ngwiki ngaho se vugira imbere ya nyoko cyo wakoresha amafaranga wagurije umuhungu wa Musonera iriya no ritagira ikinyabupfura nayo ikagenda mu nzira nyishyuza. Ngaho bivuge ibyo se avuga ni ibiki Pete? Ubu ndebanirira mu mujinya Murebwayi kubona Patrick ntegera mu isandere hariya hagati mu bantu mu muhanda rwose anyishyuza amafaranga ngo yagurije Petero akabura ubwishyu. Petero mwana wanjye wo tuzakugira dute? Mama nayamugurije nabuze ukundi kuntu mbigenza rwose. Nigiye Mutesi yavaga kwa muganga bamwibye ibintu byose yari afite tumaze gupfusha umwana wacu. Uzi ko ninginze papa ngo amfashe tumugure indi myenda akanga kananira. Harabyaze nyine. Ubwo rero nirukiye kwa Patrick ndamuguza ntekereza ko nzabona ikiraka nyine nkamwishyura. Ndaho ndashakisha ngeraho ndaheba. Akazi kawe. Ahubwo rwose babyeyi banjye ndabinginze mumfashe kwishyura kuko ibikoresho byose naguze nagomba kujyana ku ishuri yarabifashe ngo azabinsubiza ari uko namwishyuye. Nyine ikibazo cya Mutesi cyari gikomeye ariko nawe warahubutse mwana wa. Rero ngo kugira ngo nsubize ibyanjye ngo nuko mbanza kumuhingira naho ubundi ntabyo azampa. Ngo ugire ute? Yantegetse kumuhingira. Izo ni ingaruka z'imyitwarire yawe zikigukurikirana Pete. Niba ari uguhinga kugira ngo wishyure nyine uzagenda uhinge umushyiremo umwenda da. Ariko ubwo ugira umutima Rureme, umwana wawe nta guhingira none ngo ajye guhingira amafaranga. Nta muhimo ufite Murebwayi, agomba kwirengera ingaruka z'ibyo yakoze umunsi yishura mu gusambanya akiri mutoya. Ubu koko ingaruka sinazibonye papa, mwambabariye sinsebe koko. Tekereza umuhungu wawe wiga muri kaminuza ari mu murima wa rubanda koko ahingira amafaranga Rureme. Uzi ko azabasebye wenyine wowe utazaseba? Ibyo ntibindeba niyo yaba yiga muri kaminuza yo mu ijuru Murebwayi. Abantu bajya birengera ingaruka z'ibyaha byabo. Papa ko amafaranga utayabuze yawe se. Ubu ko umfashije ukanyiza uriya muhungu ngo ni Patrick wenda nazaza mu biruhuko ko nazayampinga nkahiko nkahinga byibura umurima w'iwacu. Nukuri Rureme girira izina ryawe n'iry'umuryango wacu maze wishyurira umuhungu wawe. Ibyo ko atabitekereje umuzajya kubwoza kiriya gisani ngo ni Patrick. Ruremesha sarashyira fe kwizima afashe Petero. Natabikora Petero arakora iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico Urunana, natwe nahanga turangirije ibiganiro byacu. Wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Ushobora kongera kubyumva kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook ugiye mwishakiro ukandikamo BBC Gahuza. Di Prudence Njumva wakoze kubana natwe na ejo.